ko ke sa ia me ko ni ke sia he tau channel pa ke subscribe mai ke tau channel ko ni. Ko vam ke uta no atu he programa ko ni ki he Uhinga ko e o ikai ke tau fiema'u e tau toke a tau Falelotu. Luke e agai to lahi to ko nau pe he ko sia si ko pa pe ke e Falelotu ko ke mo onia. Uye ko famatala to he tapu ko ka toka te rine to he tapu. Pe fe tempare whakamotua, iyo ko tempare pe whakamotua na tutun he o tua ke langa ko he ko awhio anga e o tua na ia puhai whakawai. Pe ke tātau puhai whakawa tau tuhe ahon, Jesus Christ, i hono lau maari ko awhio i holo trotonga hono kakai. Ko me wake te whemao e ko tau tempare to Jesus Christ, tau lau ke ai i whamatara ko eni. Po koe kakai tō lahi, whaingataa wito nau tō mawahe pe me si ko hiko nau sio ke funge si fare no fam to ko ke nau alu mafu fare o fam ke hoko program ko ni ko farat lai ka ki mo tol ko fangi sia si iki ko ke ha mo Falelotu mo to ko kai ko tau te fto i mea to ko langa Falelotu pa wa mo tol ia mo to ma wa he mai nga sia ko mo ma wa he me meto tis America mo fe fo ko ke fe ma o ke mo langa Falelotu la be ngai fare ke mo ke po pa mo ha garage po lalo akau mo fataha ko sia sia e otua o ikai fiema'u Falelotu o ikai ko tau te fito ngā ta do e siasi ko langa Falelotu o ku mahu inga be whare ia ki aha whare ke tau lotu ai kau tonu ke o te tau hanga tau tolo tuku ko te fito ngā ue siasi ko tānaki paanga ko te fito ngā ue tuku e kau whai whekau ko tānaki paanga ke langa Falelotu ko e kakai kau whai whekau na wiake na tolu e siasi tonga kai o mea nofu holo i murini ko aisirini ke langa Falelotu ko pehe ko whakau koe kuston ke tō nau lakanga nau tōru he koe uhi. O ikai ko te fito i ngā awe ai tangata whai whekau koe langa Falelotu. Na tōnu kene ang e eke ka kai o e siasi. He ka mai ofisa kolo ia mo e inihi ngai whaamiri omi ki nau tō ke kolo koe nau ka kai ko nau kolo i murini. Whai ko mpaanga ki mea koe. Kai ke, ko ngahi uhinga ni me tohi tapu koe o ku tāwai. Ke o te tauhanga tau tō langa Falelotu, pa o koe tau te fito i ngāwe tau tō langa Falelotu, pa koe ke fiema'u Falelotu ia, ki he siasi o tō. Ma tui tānoka si isu koe ka pita, koe whare koe ulanga si isu koe ka Falelotu, koe ka funge si whare whakai māmani. Whanonga mātiu vai taha no, vesi taha walupe o kou tala at whoke te koe, ko pita koe, pe te ulanga hoku siasi i he makani. Pe hei kai lava i e ngai matapaa he te si isu. Ko siasi ulanga he o tō koe ka whare ia. Tau mao hala tau tōku apsia si e ku e fu Falelotu. Ka koe uhinga si isu e tene langa i hano whare i e funga maka koe ni o la beke tau pehe ko pita. He koe uhi ko pita koe ne il ko pita o whakahagi ai ai mo oni e wholofora ai o tau ko pita mea vai guna ne ngā whawhisinga e eiki he pōhono lawa ke ko koe e mua koe uhi e osi koe ai aho ka tuu e siasi u kai koe ko pita e. Koe ko hinga ko pita. E tuu e siasi u whakahai ai fuivi koe eiki misa ia koe alo e o tua koe nane langa hono whare he funga maka koe. Ka tau mai pita ka te tau tō koe whare koe maka e ko karaisi la pita vai wa vesi whaamu e ni mai ko mou kamata ke alofa ai eiki aia mou hau ki ai koe maka mo ui. Na isi aki mo ni e kakai e koe ne uhinga pita ko si isu kraisi e maka koe na isi aki e kakai he kolosi ka ko whiri e o tua pe aku mahu inga. Mou dolu foki, ni ungani ka o Kristiane. O hange, koe ngahi, maka mo ui, ko langa ke, koe whare whakalau mare, koe whare ulanga he otua. Koe whare ulanga he maka tuunga ko si isu karaisi, koe whare whakalau mare, koe whare papa, koe whare piriki, koe whare lotu, koe whare whakalau mare, koe kau taula eiki maonin. Eia, koe langa ai eiko si isu karaisi ia, i hano lakanga whakamisa ia, koe ne langa siasiana, koe ne langa a koe moau, ia teia, funga maka mo ui koe ke tahoko, koe whare whakalau maari, koe kau taula eiki mā oni. So ke, o whaai mai be, e taula eiki e ke te au ka koe, tunga taula eiki koe e whakamotua. Ko tau tolu ko toa ko Kristiane, tau tuai ahoni. Hira mai e wheso ke te tau tolu kua papa ngofua hen, ke tau alu ke ta mai e lau maari peta. Mandu koe ko taula eiki pena nau lau ke nau alu ke he otua, koe nau whai whi lau ko ngā whakamotua. Ka koe mea he whi lau akalaisi, tau lawa i tau toke tau alu ke otua i he lot mo he hufia, tau kore tau ngai mea koe tuunga, taula eiki, ma oni ki tau toke o hake e whi lau whakalau maari sio. Ko whi lau ki tau toke whi lau whakalau maari.
koe lou ngutu, tāna kia he pelu, ai tātou lu, whai e whakawhetai. Koe loto, whakatapu ia Christ, pe as mateu teu ke whamatala a manake tauma'u, koe ongo nima, mateu teu ke whai foa ki, pe moe whai ofa, koe ongo vae, whakaafu ofa, he alu tala e ongo rerei, he ngahi wheitu, koe koe Falelotu, pe kau malanga, koe nofo tarigi ai malanga i Falelotu. Ko ton ke hoki ipotu ngawe malanga au ho whamiri e fiafi ko toa pe malanga koe ai. Teu, malanga ki ho mari mo ki whanau, lau e wholofola, hako ne kina ki nau tō. O te ke alu bro ai malanga Falelotu mo hau ke alu loi ho loi, ai e mea moni ai koe api malanga. He koe whare ulanga e otua, koe whare whakalau mari e, koe whare papai. Sai, koe tempare rewa lau maare, tāna ki a Paula e fsova he wa vestahi wa ki wa tāpe a koe ni, o kai ke kau muri ki tau tolu, pe koe au nofo a ki tau tolu, ka koe kau ngā kolo, moe kāinga, mā oni ko toa pe, pea moe whare e otu, ai ko ki tau tolu, koe whare ki tau tolu e otu, si o koe whare papa, koe whenga i ke langa, koe Falelotu ia, pe koe whukotu ki he tuunga, koe ka apostolo me kau parawi, si koe maka tuunga ai. No mga tunga ko ka apostolo fo ka fo o me ka palofita fo ka motua ko hono fo o maka turiki ko Jesus Christ he ko Jesus Christ o ko ha ige fa mone ka palofita fo ka motua o ko ha ige fa mone ka apostolo fo ka fo o ko na tu o ke fa mone ge e ko Jesus Christ ko e ki ko tau fa mo ui ko hoko mai ai o tua ke fai ai fa mo ui o maman i ko fo maka turiki ai fo hoko tak le ai e fa re ko toa e tupuia koe whare mā oni ke e ki ai ko langa whataha i whoki mo tolu koe nofoanga o e otua i lau maari. Eia, more mo taimi mo paanga e whenga i ke langa e Falelotu, koe ke whenga e otua Falelotu. Ko ki mo tolu, koe ngai whawhai whekau, koe langa e tempare e whare whakalau maari, he koe whare ulanga i Jesus Christ, e whunga maka mo ui ko Christ, koe entol mai paro, koe maka ko ia, koe tau ilo Christ, me he tohi tau, me whamone kau paro fita whakamutua, whamone kau apostolo e whakawhou, na tūko tau peka Jesus Christ, koe whu maka tau whatunga motua, pea o a fio ai lau maari eia, i he whare kakai ko ia, tau hoko atua.